Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Qadrli mümin Müslümanlar, kardeşler. Her vakitna biz Allah subhanahu wa ta'ala hamd ve sana şükürlerimizni yetkizamiz. Ve so'nggi Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge selamlarimizni, hayırlı dualarimizni yetkizamiz. Ne sebepten? Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala bizning ni'matlarda iman bilan, İslam dini bilan, Qur'on bilan. Hem de Allah subhanahu wa ta'ala'nın en zo'r rahmetlerinden birisi o Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah subhanahu wa ta'ala'nın rahmeti bilan qadrli cemaat bu dünyada var 12 ay. Şu 12 ay vaqtında biz türlü ibadetler qilamiz. Hajın, orazaların hem de şu aylar var qaysında o bizning İslam dinimizin tarixine beylengen. Mesela Muharrem aylarında Musa aleyhisselam o'zining qavmi bilan Fir'avndan ozod etildi hamda dengiz oshashiga. Abar shunday ay qaysi har bir mu'min musulmonga u muhim hamda u İslam dinine kiruv bilan şu ay bilan yashay boshlaydi. U Rabbil avval oyi. Şu ay qaysında tu'di Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Irak 570 yılda. Bizning yerlerimizden Irak, G'arab yaqalarında, lakin de qalbimizga yaqin bo'lgan Makka shahrida. Har bir mu'min musulmon kunina 5 martaba hamda ko'brakda tahajjud namozlarini tursa, duha namozlarini tursa Makka shahrina yo'nala. Hamda shu Makka shahrida Allah subhanahu wa ta'alaning habibi Resulü ilişkisi Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tuğdu. Şu kişi qaysının ismi hazırki vaqtda cemaat dünyanın her bir şehrinde, her bir jilliklerinde esga tushirli. İsim bilen, Muhammed bilen, hem azanlar bilen, hem de salavatlar bilen sallallahu aleyhi ve sellem. Qadrli mümin Müslümanlar. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Rabbil avval ayında tuğan. Hem de galimlerinin farzlağı boyunca 12. gününde. Şu tünni tuğan vakitinde o bir nihayetkine barlıkka kelmedi. Aldan indi buldu farzlavşılar hem de Mekke şehrine jiyuşçılar, qayslar ilim ehlileri idi. Yahud hem de Nasara dinlerinden qaysları aldığı peygamberler haber etti. Falan yerlerde, falan vakitlarda tuğaşaq ahir zaman peygamberi. Mine şu ilim ehilleri Mekke jilliklerine jiyla başlayanlar. Hem de Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tuğu bu dünyaya mağnevi yaqdan nur buldu. İlim yağından, İslam dini yağından qaysısı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ele kileşek 40 yaşında vahiy alaşaq inşallah. Lakin dan tuğan vaqtında da Allah subhanahu wa ta'ala şu dünyani nur bilan balqatdı. Hem de dünya ko'lan basıp turgan putlarını avdardı. Hem de minger yıl yanıp turgan mecusilerinin uşaqlarını söndürdü. Hem de şu nur dünya ko'lan ko'ringan deb aytila şiğanıqlarda. Hem de bu mesele akiyet tugil, o haberlerde, tarihlarda nığıtılgan. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de qaysısı Allah ta'ala so'nggi bizga qarata vahiy hamda xabari yana vahiy bo'lmayashaq. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de aytdi: "Estağfiru billah. Laqad manna Allahu alal mu'minin iz ba'atha fihim rasula min anfusihim yatlu alayhim ayatihi ve yuzakkihim ve yuallimuhumul kitab vel hikme in kanu min qabl lafi dalalin mubin." Allah subhanahu wa ta'ala hiç şüphesiz Allah subhanahu wa ta'ala'nın bir rahmeti, nimeti, mennallah nimeti buldu mümin Müslümanlarga, iman ehillerine. Allah Teala jiberdi bu dünyaya Resul. Özün ilişisin. Şul kişi
Qaysisi Alloh subhanahu va taoladan yangi qonun keltirdi. Qaysi qiyomat kunida xatlik bizning ustimizda shariat deb ataladi. Hamda bu kishi shu yerlardan, shu davlatlardan ko'kdan tushirilmadi. Min anfusihim. Ular sizning orangizdan bir bo'lgan, sizning orangizda yashagan hamda tug'an, ota-onadan bo'lgan bir bola. Hamda g'arablar shiniqtani qo'ragan vaqtda ana oshiqdan oshiq anadilar. Aning tilin, aning axloqin, aning adabin ko'rib turdilar. Tug'an vaqtidan ko'rib yashadilar aning bilan birgalab. Hamda bu bola kelashakda bo'ldi payg'ambar Muhammad qaysisi yatlu alayhim ayatihi va yuzakkihim va yuallimuhul kitab. Qaysisi Alloh subhanahu va taolaning kitobini, Qur'onni sizga yetkiza, o'qiy, sizni xato kimchiliklardan poklarga tirisha. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zining sifatladi. Men bu dunyoda jibarildim. Bu'ithu li utammima makarimil axloq. Bu dunyoga jibarildim, yaxshi axloqlarni kamillashtirirish uchun. Hamda payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam turida Alloh taolada val hikma. Alloh subhanahu va taolaning payg'ambari bu dunyoda hikmat ta'kidira. Sunnat, o'zining so'zlarin, hadislarni, Qur'onni anlatmani nechik fi'l yog'indan, shulay so'z yog'indan. Va in kanu min qabl la fi dalalin mubin. Hatta siz kishilar, kishilik dunyosi oshiqdan oshiq adashuvda bo'lsag'izda, qiblag'izni yo'qoltsag'izda, Alloh subhanahu va taolaning bir rahmati ila sizga shu payg'ambar berildi deb Alloh subhanahu va taolo aytadi. Albatta biz mu'min musulmonlar shu sababdan Robbil avval oyini o'zini bir ixtibor solamiz. Narsa bilan Robbil avval oyida musulmon dunyosi payg'ambarning tarixini yangidan ko'tara boshlaydi. Xalqqa silay boshlaydi. Va'zlar, payg'ambarga bag'ishlangan qasidalar, munajatlar, hikoyalar hamda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ham uning sahobalar bilan belgilangan tarixlarni bayon eta boshladilar. Ni sababdan? Chunki payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam yaratu yog'indan. Ani yaratu bizning ustimizga bir yuklama, u iymonning komilligi. Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam o'zining bir hadislarida aytadi, iymoningiz komil bo'lmas agarda meni bu dunyoda eng naq yaratu bilan yaratmasangiz deydi. Hamda sahobalar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qiziqsinalar. Amina o'zimiz, amina otamiz, onamiz degan vaqtda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytib qo'y, yo'q. Ayye, eng birinchisi bo'larga tegish Muhammad, payg'ambar, rasul. Hamda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni o'zlikdan aytmadi. Bu muhabbatni uyatini o'zlikdan aytmadi, Allohning vahyidan. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam sifatlagan vaqtda ani ossizliqlab aytib qo'yadi. Muhammad o'zindan bir so'zda sizga yetkazmadi. Diniy masalani qo'ragan vaqtda. Hamda sahobalar payg'ambar bilan yashagan vaqtda aning payg'ambar bo'lgan uchungina tugil, aning axloqini ko'rib, aning kishilikligini ko'rib, aning tiloqligini ko'rib, aning axloqini ko'rib, shin yuraki bilan ani yaratdilar. Qadrli jamoat, albatta bizga da shu yaratuvni muhabbatni nechik so'ng payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga uyatib bo'ladi. Albatta payg'ambarning tarixi, sirasi bilan tanishsaqina. Shu Robbil avval oylarında musulmonlar yig'ilgan majlislarga qaysında Qur'on o'qila, qaysında duolar o'qila, qaysında salvatlar o'qila. Hamda bizda shunday so'rov bo'larga mumkin. Mana shu ishlarni sahobalar ishladilarmi degan vaqtda Imom Ahmadning jintiqlarında bir hadis keltiriladi, qaysi sahih. Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam nihayat o'zining yurtindan shiga masjidga, aning masjidi yurtqa tirilib turgan bo'lgan. Shiga hamda
жиылып отырған сахабалар қошына келе, хамда алардан сондай сұрау бере. Сахабаларым, не себептен жиылыштығыз? Хамда алар айталар, я Расулулла, біз жиылыштық шушы Аллах Субханатаның йортында. Бір-бірімізге иске түшіребіз, хамда Аллах Тәліге шүкір қылабыз. Берген ислам дini бойынша, Құр'ан, хамда мән нәбик, хамда Аллах Субханатаның сені бізге неғмет етіп берген үшін, жиберген үшін, сен бізге динді үйреткен үшін, біз арабызда аны иске түшіріп, шушы мәселеге Аллах Тәліге рахметімізді, шүкірлерімізді білгіртіп, шунun турында фикірләшіп, аралашып отырабыз деп етіп қоя. Хәмдә Пeygamber sallallahu aleyhi ve sellem алардан істеме сұрай. Хәмдә икенче мәсьәлә буенча жиылышмадыңызмы? Бәлки Құр'ан оқисыздыр, бәлки зикрләр қыласыздыр, бәлки тағы нинді бір эшләр эшлисездер. Алар да юк, менә фақат менә шушы мәсьәләдә. Хәмдә Пeygamber sallallahu aleyhi ve sellem аларга әйтеп қойган. Миңа килде Җибрил алейһиссалам, Аллаһның илчесе фәрештә. Хәмдә миңа хәбәр итте ди. Бар синең мәчетендә бер төркем мөселманнар, сахабаларың, кайсылары белән Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә фәрештәләр каршында горурлана ди. Хәмдә шул сәбәптән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аларның арасына чыгып сораган. Ни сәбәптән сез шундый дәрәҗәгә җиткәнсез? Кайчан Аллаһ Тәгалә фәрештәләр каршында сезнең исемнәрегез, sizning ishlaringiz bilan g'ururlanadi. Ani sebepten. Çünkü alar bir meclisga jiyilishib. Belki albatta da bilishleri, şeyler koyulmagandır. Lakin de orasında bir jiyilishib, fikirlashu, aralashu. Şu vaqtda Allah'tan bir rahmeti İslam dini. Allah'tan keng rahmeti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jiberilü qaysisi İslam dinin bizga kitapni getirib kina bermadi, o'zining fi'li hamda anlatması bilan ko'rsatdi, anlatdi. Şunlar şükürni hamda rahmatlarini bildirgan için Allah subhanahu wa ta'ala şu derejelerge alarını eriştire. Hamda biz de şu türkümde bula alabız cemaat. Niçik son? Rabbil avval aylarında eğer de Peygamberinin tuğuna qarata, anın nimetine qarata, anın jiberilgen işlerine qarata, hadislerine qarata Allah Teala'ga şükürlerimizni bildirsek. Qarag'izli qadrli cemaat, nechuk Allah subhanahu wa ta'ala Tevbe suresinde Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemni sıfatlı. Estağfurullah billah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum. Harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Hiç şüphesiz Allah'ınızdan jiberildi, kildi sizge Rasul, Allah'ın ilişkisi. Min anfusikum arağızdan, kişilik dünyasından, gariplerden. Azizun aleyhima anittum. Bu şırıp tura, sizin turmuşunuzda bu ağırlıklarga qarata. Dinni utev yağından bulsun miken, turmuşunuzda kişirler yağından bulsun miken. Bir şıla sizin için. Harisun aleykum. Sizin için tırışlık görsete. Allah karşında hem de cemiyette. Şunlukta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün 24 saat tevligin Müslümanlarga bağışlay. Şunun arasında Allah'a topşıra urazasın namazlarını. Hem de Allah subhanahu wa ta'ala qaragız nechik sulay Peygamberini sıfatı bil mu'minina raufur rahim. Hem de iman getirgen müminler için o rauf rahim. Rahimli, şefkatli, merhametli diye Allah subhanahu wa ta'ala. Mine şu sıfatlar cemaat buldu bizden Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de. Nişik son anın tuğuna biz siyinmeyiz. Yoysa hatta Allah subhanahu wa ta'ala da Kur'an-ı Kerim'de ite istağfurullah billah. Kul bifadlillahi ve birrahmetik قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Ayet. İslam dini, Kur'an-ı Kerim, hem Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sizge verildi Allah'ın rahmeti bilen.
Allah'ın fazileti bilen istab siz şu İslam dininin o'tab jamoat zo'r darajalarga erishasiz. Axloqiy hamda dunyoviy yoqdan da. Fabizalika falyafrahu. Hamda shuning sababida sizda suyunish bo'lsin deb Alloh subhanahu va taolo bizga esga tushirib qo'yadi. Suyunishlarni biz nechik bildiramiz? Albatta bizga suyunish bildiruv hozirgi vaqtda nechik ko'z qarshimizga keladi. U konsert bilan ish kishi, o'yinlar, qatnashuv falanlarda tug'il jamoat. İslam dininde suyunuv ul birinchidan ul zikr, esga tushiruv, ul shukr qilib. Aning turunda o'zimizning rahmatlarimizni Alloh taolaga bildirdi. Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam har bir dushanba kunida o'zining tug'u sababidan ro'za tutgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tug'an vaqtda aning otasının abisi Abu Cahil, aning otasının abisi Abu Lahab suyunishidan sadaqa tarata hamda bir jariyani ozod etdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytib qo'ya, har dushanba kuni ağır g'azab yengillatashak Alloh taolo jahannamda ne sababdan? Chunki bola vaqtida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tug'an vaqtda u suyungan, lekin da kelashakda islom dinini qabul eta olmagan. Allohning rahmati bilan qadrli jamoat biz mu'min musulmonlar. Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ummatida Rabbil avval oylarında g'oyat zo'r tirishliqlarimizni qo'ya olamiz. Salovat yog'indan, o'rozalarimiz yog'indan, sadaqa yog'indan, Qur'on o'qish yog'indan, majlis o'qish yog'indan Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam tarixi sirasi bilan tanishuv hamda tanishtiruv bilan o'zimizning tug'anlarimizni inshaalloh taala hamda hech cheksiz shu biz ne'matlarni o'tasak Alloh taolo qarshida nindi darajaga erishirmiz inshaalloh. Ansi bizning uchun sir bo'lib qolashaq, lekin de qiyomat kunida Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam mu'min musulmonlarni qarshi olashaq Kavsar yilg'asi qarshida hamda Alloh taolo har bir bizga nasib bo'lsin qiyomat kunida Kavsar yilg'alaridan ovoz etirga hamda Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam shafaatine erishirga Alloh subhanahu va taolo nasiblardan eylesin. Fasallallahu ala khayri xalqi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum va rahmatullahi ta'ala va barakatuh.